استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپیدرن مهجا لهر دریدن باش نه دما پیشکش کرنا بولتنا دم جمیر یکا فرمو گرنگتری سنوچا اندامکی کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه و اگر هیا ترکیه به ایریشن لشکری لدورن کوبانه سرکانیه و هند دورن دنی روجاوای کردستان رابع اگر ها پیمانیا دولتی ارینی لسرویه بکه وزیر براوانیا ترکیه جی دبیجه و روجلاتی چمه فراتوی ببه میدان جبو ارتشا ترکیه و پشتی من بجه ایریشی روجلاتی چمه فراتی جی بکه لقامش لو دو جواناند انجام گرتنا الکتریک دا جانا خواش دست داو لعافک نجی گروپا کچکدار ولاتی که کرد دریا دروژان و بنچاف کریا بیکوچارن ویساوی تانها دیار ببه دم باش اندامی کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا حسن رمزی گوت کو اگر هیا ترکیه به ایریشن لشکری لدورن کوبانه سرکانیه و هند دورن دن ین روجاوای کردستان رابع اگر ها پیمانیا دولتی ارینیل سرویه که بکه رمزی سربار کر کو اگر هیا همان ها پیمانی ببوم بباران کرنا آسمانی و توپ بارانه که لسر ناوندو بنگهن پیده رابع کو او آرمانچ کرن و ببا بهانه هبونه پیده لوی دوره بدرجه سینور ترکیه و گفا پیده لسر اولهیا نتویا ترکیه و بکرن و پیده ببا صدمک جبو آرمانچ کرنا پرسا کردان لسوریه رمزی گوجی گودوی پیدا بهانهان به دست ترکیه نخینه جبو آرمانچ کرنا دورن کردی جبرکو سیاستا سرکفتنه پر کرنا دوستانه و کم کرنا دشمنایه اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و سروکی بری اوفیسا روشنبیری و راگاندنه یا انجمن اجتماعی کردی سوریه بشار امین پیروزباهی سروکاتیان و یا اوفیسا روشنبیری و راگاندنه اناکسه کرد دوی نامه پیروزباهی ده امین گوت کو وی بدل خوشی و کو سروکی پیشتر سپاسیا انجمن ورگرد کیف خوشی و سلاوین خواه جبو اوفیسا نویا و سروکو اندامن ویرشان و هیویا سرکفتن و پیشکتنه لسریا خزمتا پرسا کردی د سوریه که پیش روزه ده کو ببا ولاتی دموکراتی فرح آلی جوان رکر کوته ده همو پیک هاتاونه تو مافی خوینه توی و نشتمانی جوان جی ملت کرد ورگرن د جوینه که دلگل انجمنا پیشسازی لشکریه ترکیه خلوصی آکار وزیر براوانیا ترکیه بیجا کروجلاتی چمه فراتی و ببا میدانج بو ارتشا ترکیه و پشتی من بجه ایریشی روجلاتی چمه فراتی جبکا روج بروج گفین ترکیه لسر روجلاتی چمه فراتی تونتر دبن وکو پرسیارن پرابلند ترکیه را دگینن کو او پشتی من بجه بری خو بدن روجلاتی چمه فراتی او کنترل بکن د جوینه کی ده لگل انجمنا پیشسازی لشکریه ترکی خلوصی آکار وزیر براوانیا ترکی دبیجه کو روجلاتی چمه فراتی و ببا میدان جبو ارتشا ترکیه و ارتشا ترکی و پشتی من بجه ایریش روشالات جمع فراتی جی بکه هر وها خلوصی آکار گوت کو ترکیه لهمبر هبونا مترسیه لسر اولهیه خواه به دنگ رانوسته و او پیوسته ترکی و انجام بده و جی آلیه خواه سروک کمارا ترکی رجب طیب اردوگان را گهاند کو او ایریش روشالات جمع فراتی بکن و تواهی پلان آماده کارین جبو ایریش کرنه لسر روشالات جمع فراتی هاتنه کرن هر وها اردوگان سربار کرن و گوت کو ترکیه وکو چاوا اپراسیون لعفرین و ادلب پیک آنینه و لروشالات جمع فراتی جی اپراسیون کی لشکری پیک بینه و آرمانچ کرنا گوندن گوندوارن کوبانه جی آلی توپخانه ترکی و یکم چروس که دست پیکرنا اپراسیون لشکری لسر روشالات جمع فراتی مو و جی آلی خواه جیمز جیوری شاندر امریکای تایبت جبو سوریه داخواز جی ترکیه گر کو همه هنگی لگل امریکا بکن اگر ایریشن لشکری انجام دان او جی دا کو روبرونه کی د نوبره هیزن امریکی او ترکی ده درست نبن لقامش لو دو جوانان د انجام گرتنا الکتریک ده جانا خوش دست دا یه در نخواجهیش باجار قامش لو بلاف کرن کو هر دو جوانان بناوی ایمن حسین الحسانی و محمد احمد العباس لطاخطی باکوری رجلاتی قامش لو روجا دوشم صبح بسر تیرکی الکتریک کتبون انجام ده الکتریک او گرتن و جانا خوش دزدان لگوری همان جداران ترم جوانب ناوی ایمن یکسر هات خوار لترم محمد بهلن الکتریک و تا نیوروما تاکو کارمندن سازیا الکتریک یا سر برژم و وینشک آنین و ترمیوی آنین خوار تا خاطی بپرانیا خوا خلکن ویجن توا عربینا جهر سه تا خنطی زنود و مقاسم پکته
ji filkeya Elwehdeta sînorê Focê 154 yê rejimê Başûrê bajêr dikeve jêr kontrola artêşa rejima Sûriyê de û navenda milîsên berevanî niştimanî ye. Di berdewamiya binpêkirinên grûpên çekdariyên ku li Efrînê dimînin derheqê welatiyên Kurd de grûpeka çekdar welatiyekî Kurd binçav kiriye bêkoçaran vîsa wî tanha diyar bibe. Grûpên çekdariyên ku li Efrînê dimînin hîn jî di berdewamiya binpêkirinan de derheqê welatiyên Kurd berdewam in. Herî dawiyê jî grûpên çekdar welatiyekî Kurd binçav kirine. Li gorî jê derna xwecehî ji Efrînê eşkere kirin ku welatiyê Kurd yê bi navê Ebdo Beşîr Memo ku xwediyê marketa Beşîr ya cadeya postaxaneyê ya navenda bajarê Efrînê roja duşemaborî ji aliyê grûpeke çekdar ve hatiye binçavkirin tanha çaran vîsa wî nediyar e. Li destpêka desteserkirina Efrînê ji aliyê Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve rojana binpêkirin derheqê welatiyên Kurd li Efrînê tên tomar kirin. Di van mehînborî de jî gelek welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve tên revandin û işkencekirin û daxwaza fidye û pareyan ji malbatên wan beramberî serbestberdana wan tê kirin serbarî gelek binpêkirinên cuda cuda. Her derbarê berdewamiya binpêkirinên grûpên çekdar li Efrînê cêdereke taybet ji nava navçeya Şiyê di rojên borî de ragihandî bû ku di hevdeyê vê mehê de çekdarên El Emşad agir bi mala Ferîda Xilo li kolana Şikaka ya navçeya Şiyê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê xistibû. Kelûpelên nav mala wê de jî şewitandin. Cêderê her wiha tekez kirbû ku sedema agirvêxistinê ew e da ku erebên li wê navçeyê hatine bicîkirin di mala wê de werin cîkirin. Her wiha beriya demeke nedirê jî rêxistina mafê mirovan li Efrînê belav kirbû ku çekdarên Firqeya El Hemzat bi serokatiya Ebu Semîh El Humsî hin çekdarên xwebex yên li Efrînê dimînin bi gef û zora çekan anîbûn li ser zeviyên zeytûnan li gundê Tilhemo zeytûn kirine jêr destê xwe ji xwe re ew çinîn û dizîn. Her wiha li hejmarek gundên cuda cuda û deverên din jî heman bûyer lê bi destê grûp nedin rûdana. Astengî û dizî û revandin û talankirin û binpêkirin li Efrînê berdewam in. Lê Efrîn bi encûmena xwe ya sivîl welatiyên Efrînê bi viyan û kurdînî û eşqa xaka xwe hîn jî xwe ragirin. Xwe ji xak, av, çiya û darên zeytûnan bernadin. Emîndarê giştiyê Netewên Yekgirtî Antonio Guterres ragihand ku Netewên Yekgirtî şandiyekî xwe yê nû ji bo Sûriyê destnîşan kir. Guterres li Encûmena Ewlehiya Navdewletî dohragihand ku diplomatkarê Norwîcî Geir Pedersen dê şandiyê nû ji bo Sûriyê be. Guterres serbar kir ku dema wî ew biryar da şêwra xwe bi awayekî berfireh kiriye û ji aliyê rejima Sûriyê ve jî hatiye erêkirin. Pedersen dê kariba xizmeta hemî aliyan bo çareserkirina pirsgirêka Sûriyê bike piştî demestora. Şopînerên me hêja berî ku em biltena xwe bi dawî bînin. Dubara em ê sernûçeyan bêne bîrawa. Endamekî Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje ku eger heye Tirkiye bi êrişên leşkerî deverên Kobanê serêkaniyê û hin deverên din yên Rojavayê Kurdistanê rabe eger hevpeymaniya navdewletî erêniyê li ser wê yekê bike. Wezîrê Berevaniya Tirkiye jî dibêje rojhilatî çemê Feratê wê bibe meydan ji bo artêşa Tirkiye û artêşa Tirkiye wê piştî min bicê êrişî rojhilatî çemê Feratê jî bike. Li Qamişlo du ciwanan di encama girtina elektrîkê de jiyana xwe ji dest daw. Li Efrînê jî grûpeka çekdar welatiyekî Kurd ji beriya çend rojan ve binçav kiriye bêkoçaran vîsa wî tanha diyar bibe. Bultena me bi dawî hat. Erşad û bextewar bin.